Jotoni kawo kotor sungmang kawi tongo patal kona Jamatia no Vice President te BJP ni nornani abo yakang kwbwide. Iya keba bono sorojontro khaiwide nornani de ungjagui tong tamni hinba. Poila ni notice o Tripura haste BJP media in charge ni tei kokflawo tei ullo hainihai tei kaisa secretary ni simi kokflawo abo bahake ungkha abo jotona palmanliya ungui tongo jotoni thaniwo sungmang. Amai bisingono sung iNews naroni thani update kokma tobawui phaika patal kona Jamatia Tripura haste ni Vice President BJP ni ungui sakbai thangno bobusibai Matongliya o decision chababai najakha tangui boni thaniwo skang koktun chogui yawi eba nornani chogui yawi social media wo ungkha Tripura BJP ni rule te regulation ni mote tangui samung tangjagliya khoroksa no hai norma hangkede norma sungmani kajaguni thai social media boni page ni simi tag khaika মন্ত্রী বখরক বারধা কতরনি নরেন্দ্র মোদী তে অমিত শাহ বিপ্লব কুমার দেব ডক্টর মানিক শাহ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তে ত্রিপুরা হাস্তে নি তাবগনি প্রেসিডেন্ট বিজেপি ni अंगै राजीव भट्टाचार्य no tek khaiwi sungkha amo bahike decision najak Tripura haste ni BJP ni decision bahike najakha khoroksa norna ni bagui abono babu palmanjakya अंगै tongkha patal konna Jamatia bo haino bono noro hone social media wo rojak manino sungkha tangui rule te regulation bising te boni thani wo ghonta kai thani bising notice rohorjakya tei sabobai salaibai amo hai notice diklaijak tamni hinba puila woke media in charge ni notice tei kaisa ke secretary ni notice tei kaisa sungmung wo sobo sungkha Narendra Modi Prime Minister te Amit Shah ji de bono tikhlai tamni hinba boroni yak romui se bo hawo boni page ni bisingte tei busaka bahut आए और बहुत चले गए एरे गेरे नाथु खाए रे पचकालियनी राजनीति ये खेल नहीं बच्चों का इसमें तेल निकालता है अच्छो अच्छे की शाखा बेलाइनो कक कतर बनी सोशल मीडिया नि बिसिंगतै बनी पेज नि असुइजाक तै साजाक नि बिसिंगतै साइमानजाखा BJP haste Vice President patal konna Jamatia no tabok jora officially onkhor rojayako tei decision najagyakho bono tikhlainani nornani sorojontro cholewi tongkho kaham ke srai saimanjakha Bureau Report iNews.